Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kinon chule tuni kho bulte ni sim som ni le segi sang ni le som ni le nga din jong thusu chum ho anangai ki taw hiti Village Volunteer Coordinating Committee in Government of India hinga agang thei pena ko kinami te dia solution le security measure la ahi na dia nge na nei Village Volunteer Coordinating Committee thu suin asaina achun Achisa made sim thum sang ni le som de thuma kun state sponsor Meitei militant arambai tengol jauna valley based insurgency group hoa kun kokinam mi te muntina buluna na to ahin chila apinaw to kimeda government a kun hu bin na to anum theita lojia ki hin so na ding le nam mi te ven bit a hi na dia alo theilowa thal hi anaki dom kha hi ati hidi a hi je chun governor in thar ho surrender dia thu pon a hin nei hi itihama anoiza banga nge na kini ho hi government in asu bulille kokinam mi te dia bit na le acham na om na ding ta san na kini thei beb ding chule governor nge na banga mancha ho surrender ki boarding a hi tin thu phun chun asei na hi akhat nan kokinam mi te chen phana gam sungzo si ki vai hom na tum Union Territory with legislature power phun do hi han aji chu hichinam mi te dia bit na athanei naw le ama ho tuma ke vai hom na chun thinglang le phai cham mi te ka cham dela hin khom theina ape beb dinga hi ani nan Manipur State Police zo si kokite gam sunga kun la do hi hen aji chu State Police ho gam sungu wa aum hin ke mu sit na le thil so de lo alut jingin hiji chun apet perin tol lo hiu hen ahin gam sunga security force ho hi central government vet suina noin chamna na din pan law hen athum nan Meitei militant hon phai sunga thal agu do zo sio abon chan surrender bolu han aje chu Meitei militant arambai tengol le valley based insurgency group ho khuda thal dan laisia gam sunga chamna lingset theilo ding a hi heji chun meilei thingnui ho akun thal agu do zo sio apet perin abon chan surrender borma sa hi hen achainan village volunteer ho legal protection pe hi hen aji chu am ho hin ki hu bit na ding le ami tew ven bit na dia pan ala wa hin heji chun government in am ho chunga dan to ki kala mala na a hi lo le law enforcement hon achungwa ima mala na anei lo na diu vin tip na anneu na hi kokinam mi ten cham na akilang sab jingin peaceful resolution han gamsunga asot ding cham na thutan na di le bit na aking ejingi ati heji chun government of India agang thei pena achunga nge na kini ho akun thulu na ahin la na din tip na aneun aji chu hi lasting peace theina ding a hi tin thu phun chun asei na hi alangkhara do thei khat chu itidana governor in gamsunga dan kala chatlo government mancha gudo mi pil hando MLA ho gi na ne ho to khom theiam akhuti le koki gal hang ho to ti to khom na anei diu ham ti hi do lo theilo thu do khat chu a hi chule isei be no mu chu achi sa me ni sim thum sang ni le som ni thuma kun mail hon gal ehin bol denuwa nam sunga kun I lai tam pin thina in sung mi tam pin ki khanale in le nei lago tam pi ina chan naw hi I he saw hi zong le avela isei do nom kiru chu koki a hi ve tia thil so de lo hi zat hi ichungwa analung a hin hinla tu nin kumni nai lam gamsung boina ehung lhun nu hin kiloi khom na jong sim thei liu ahung do tan he tol hon chun ke bung khan na thei ilowa muchi bangin ahung don jingin he chi ho ji hin min ipizia eidowa ei thawa in sunga chaga izat ki bea mei thaile bagong ki bea in sunga cha te tampin henu hepa tia coding anei lo hamti I hei milgamun koki kiti eido teole vanoin e het naw min hi all in ahung dai tan pat khat le hechimin hi aum poitia in sei diu ham ti jong gello thei a hitapoi ahin isei no mochu tunin abung buin ki khan go jong lewhan chima sa so pingai cheng ho chun koki mina hin kho anape uwa koki mina muda na le su mangdia min ei bolu a hi ti avela idin munu phun do na ihin nei ki ru hin ki khan theile koki min hi musit theile no thap thei a he pun hichimin hin nampi thu a hin sei ding Hichimina hi ichung thu hungkitan tho ding a hi ti chu ihin sei do nom kit wa hi Koki Organization for Human Rights Trust kohulin arambai tingol le Manipur Governor Ajay Kumar Bala ki mutu nasatain an demovin a hi achi sani khu nilha achu arambai tingol lubo korongan ba khuman le PRO Robin Mangan khoirak pam makaina
Arambai tingol lam kai hon Manipur Governor Ajay Kumar Bala chu Raj Bhavan muna anaki mutu piwahi. Hethei khat chu kohulin UN Special Consultative Status sangni le somnaku member khadahin. Chule Raj Bhavan in monani galgu bol khat Raj Bhavan muna keho pidia anaki mutu pithua. Kohulin do na sangta anezinahi. Itidana Constitutional Authority khadin. Kokizo nammi te chunga hunamta chatlo akiloi khom na khat. Akhehu piuhi asay thim guruwa chule government meter gudo how in zo si halha chule meile MLA zo si athuno yuwa koigo khat akhehu pinaw hi asay di kigote hamtin koholin do na anizinahi kohol tu suin atalang na atsun Arambai tingol member ho hin India chon lakhan dan asuki azingovin hinla ahichi ho demta sangin alam kai ho government thaleng hon akhehu pi zingovin Governor Thapa hin hichi ho loi sessionist agenda hi apom hamtin kohulin do na khota anei be nahi President rule aum to kilhona galgu bol Arambai tingol lam kai ho kimandia akigin chat lain Governor in akile ho piovin itidana government in NIA na chungthu khulchil dia akoi khat akeho pi hamtin kohulin alungdon na aphongin hi Central government le Ajay Kumar Bala in Arambai tingol ho akeho pi na chungthu to kisei mi pi het dia achina chai ata lang dile Ajay kichi hoita ata lang na din kohulin nge na anezin chule kokizo nam mi te hin hitawong ki dilo bol na ho hi ki mo vet loading a hi danjong kohul chun gi na anezin hi Alangkhana Kokizo Women Forum Delhi and NCR in Zong Manipur Governor Ajay Kumar Bala le Arambai tingol hoki mutu chu lamdang asawi chule alunghan nawjong anapong do vinahi hichiki mutu nahi Kokizo numei tugal sunga bolgim gan the hesu na thu ho zo sidinga kinui sina ahin hichihin avet sa chu government in bolkhil nei ho zo akhoto na laije ti ahi tu peradia thunei na sang pen choi governor in EP atile NIN madya wanted ala sa khat akho pi hamtin Kokizo Women Forum in dona anezin hichi Arambai tingor kiloi khom na ho loi hi criminal ahiwin Kokizo nammi te chunga ethnic cleansing pando jong ahiwetin Kokizo Women Forum hon ngo na anezwina hi hito kilhanin Kokizo Women Forum in numei chunga Arambai tingol ho chalo na zo si jong atalangovina hi Alangkhana pu WL Hang Sing KPA General Secretary in Tokso khana gam sunga chamna chungchang asaina chun tudin munahi Manipula kun ki chum khana ika adar tan tu umahetan hichihi nasata din pia suha dingahi aji chu Manipura koima kinungle kilo dinga hetayati chule head campaign chungchang asai bena chun kimudana asim danu chu ahile chapang khohelo school kai ho kisan hinga kimuda tu na muchi na sata anatu lura hetan hiji chun kimudan hi khangthumbe china laiding a hi ati chule governor in heading khat chu kokite hin phaisung aga pha theilo hetai alangkhana kheu chamna ding hi kewai hopna tum amzo ting lebo theiding bep na lai a hi chamna kiti hi jan khat ka phun do theithil a hi pun a hi lo le aban bana hung chal chala hung ding bo a hi tin a sei na hi Ornaga Student Association Manipur and Samin Jani Chun Free Movement Regime FMR Nungla Doding Deilo na le Indo Myanmar Border Fencing Bolding Deilo na thu avelin anapong do akidovina hi Akisei pi mo po na nehon hitchinge na hi anasa lo vale and Samin tibbe akivelo ding a hi tinjong gi na an neuvina hi Hijithu to kisijin and some lam kai hon Jani Chun Manipur Governor Ajay Kumar Bala Raj Bhavan muna anakimu piovin Atil nge ho phabeb ata lang khumovina hi Atil nge ho la achun naga area FMR nung koi kidding chule border fencing na to akin theilama nga ding ti ho hi and some lam kai hon health education to kisei ho jong governor hi nga na ludovina hi Manipur Press Club athu so mi ho akimu to na wachun and some president in memorandum hi naga mi pile adia Manipur mi piding gel na hichi memorandum hi ki pelura hi tin asijina hi Amana sei bena achun hichinge na ho hi mail ho do na ahi pun chule kuki ho pan pi na jong ahi de poitin an sei jina hi National Foundation for Communal Harmony kun het sa cha hi le koitabong anu apa ahi lo le ain sunga lubo thina tu acha te lekha sim na lai ho dinga
scheme a hi lo le scholarship apply bornom hon anoiza document ho hi ki su tu ma ki tha lu the he tai he chi National Foundation for Communal Harmony hi kangpo PDC le social welfare wet kol noya umahin chapang lekha sim hon ama ke wa na the amu to ka gi za ti chu kumsom ni langa chen gi za sponsor amu ding hi anu apa galji ham a hi lo le khatla khat ki do na ja thia anoiza document ni hon apply bol thei ding hi document ngai cha ho cha hi le postmortem report FIR report non-involvement certificate medical death certificate student document ngai cha ho cha hi le reading certificate sang ni le som ni langa original copy mark sheet xerox bank passbook xerox income certificate sang ni le som ni langa original certificate Aadhaar card xerox birth certificate xerox hi tu suina sei ben achun document submit na din sum alut pun abol dia lom hon ki bol chi ding a phai atha alut na ding hi ngamcha chongloi cycle wong head benum nei hon contact in a bol the wa hi tu ni khwa dinga thu su la khom chum ho in pun do theu hi chan chu hi tan ti